abantu baretse kumamba bagumemba gamba amazimo ngambara ajya amazimo tuninyenda kwiba uko bitari kugira ngo mutereza sente kutwari ngaho kuba kutari kwiba kugira ngo na wayina yo Ankole TV Kole to the wall mwebale mnonga mwebale kunda Ankole TV ubu yaga Uganda official kaburijo kuko nabe nabaraganise mwinja kwa nimbaretera big boys team ejin team yanje ningashe ikora nabo amukwana muri video zone zikushora ubo kwamba squata uko editinga kamera na brusa tashari ya kamera ubu no matukabashereka taragana so mwebale mnonga mwebale ku subscribinga YouTube channel Ankole TV mwebale ku turebera Facebook Solomon Yaga yo Uganda Bruce Comedy 2022 aha TikTok turiyo Ankole TV 256 mwebale mnonga abagenyi n'abashemerwa nza kubanza no kweyanjwa ningashe cyo kweta introduction batugambere buri umwe tugambira amazina je ahakurga na neshaha ari nabashanga ningashe tukoremera mu yite sofa so mwebale mnonga sharing a video kiretere no ndijo ahure message turaganireho akwitwinde tuzaganira nikwata aha muntu umunyeto ningashe umuntu hasla ariyo munseji hasla no muntu kwekora kwebisa ketungura akabaje umunseji mwebale mnonga n'abashemerwa so nza kutandukana no mwami mukuru aha saideji atweyanjure tugambira amazina je ahari aha kuzarwa na neshaha kora twakushemerwa mukuru nanye n'abashemererwa the big boys mazima Ankole TV bantu mwebale kunde chintu mnonga izine ryanje aine mukama yo munyakunjiri eze shahi ngambara yo mu UAE from Mafraka nuko remero moyanje so uriyo munyarukunji ukargarukunji kwija mu UAE hasoringa ya turi muntu gezaho kuronda kutarayetwa mazima so umukuru niyo wasaka tugambira amazina aho kuruga kandi tuyongera iraka abantu batwe yabari Mr. Yaga amazina nyono banyita Jonathan yo munyambara nanye zo mu Uganda mbera yabonera kari nashamnija kunu yaceyo nasishani kora umur Mustafa UAE Abu Dhabi yabari mnonga bakushemerwa sebo yanjura abantu bakumanya yabari nyo Mr. Yaga amazina sasa baron ngera iraka nizarwa umurishema akarumba kitaka sana injira ngo abinje numanyayo igeshaha nimbera hibakwita Mustafa UAE aho koremera mu yawe kwasaganyize mu yanje mpora injira mu abahurira so twa njya program yatandika je twaza kubaganira njya burahurira buri umwe hari sha atari mu Uganda akija kwasoringa kandi sha hemyete ya Uganda turuba hustlers abukora kandi tukagira kora kugira ngo twebiso nyesha tubabashije abamani tugarura ikitinsa cya family zitu ninga twongera misho ikitinsa cya family zitu so ikinabaretera eshaha beba behind cameras konkate shana bareto video kugira ngo babaganire nabari yo kohera bakutureba mugire kimwatunga so mwe bari mnonga ningira ati nza kutandika mbabuze buri umwe tugambere ecyamuretiro kwijakeyo tumanya ngo Uganda imirimo iriyo konka arenshonge kuba yamuretire kwija ahakeyo kora so mwe bari mnonga kantandikane no mukuraine atugambere akatandika ikitekatiko cyo kushora heri kikija kita kandi yabarabamo atakwika hareze shakana tugambere nebirungi ebyarebere ningashe byayegire ahakeye cyane well nyongera kubashemerera obundo muntu ekintu cyo kwija acheyo omuntu ecyo kubanza omuntu kokurecheyo konkushito mu rurimi rwitu orwo bwarikoma kokurecheyo oshangu kiri ko kubonabona we kubonabona no gukora nko kwa butosha n'abari Uganda n'abakora n'abari Uganda n'abakora kubatara umuntu ari yahashitana kandi uwo takozere of course ngo kucahandikirwa utakozere takozere gukora mazima kandi n'ikindi
umuntu ko kuba noreba omunkora y'abantu umuntu wena ko kusya emyaka 18 no garuka hibyo usheme kuro mbona mazima ukamanya ukebuze ibintu nkabishatu ecyo kubanza byo musagazi omisho gandi harumuce omisho gawe harimo ibintu byinshi munonga komushije ecyo kubanza noreba oyine kwija gukora family yawe yerekera ubuvunanyizibwa oyine kuzara ukakora waheza kuzara ukagira abandi abo wakwata mukone nyuma kandi ekindi abamwe tucina abazire bitu barubombi kugira ngo buri kimwe tuzaguma ducaba abazire mazima abanyankore ntibacorofu mu ngo wakame kwekora iyo nk'abana baye kugira ngo bityo tushemegwe abana tushemegwe nk'abazire amuzira akakorogwe kushomesa yashomesa nanye ndege fumu ejo yigako jinga kirimo ahubwo ikintu cy'amani twashaka konka ari message y'amani ngo rumekuru kora nk'abana bawe icyo manitsacho nukuba rutacibatsa abana bine kwambo bakora ki barurisi kunkatsi cyuko mari yecu kina amakuru menshi muno so koko nabagambera noreba responsibilities zawe ezoine kukora konkan koko binji mukucimanya Uganda imirimo n'imice mazima imice kandi kuja obwere mice kugira ngo tuwena ntubasa gukora ki okufitinga kugira ngo imirimo ikabura kunka tukakorera hantu tuwena tukabasa gukora hantu hamwe tune trying a different opportunity kashara mu kugira ngo katorebe bitsu okwa heru yo hari yo ki turece kuba nk'akana katajenda kugira ngo nyina teka nga katoreba heru hari yo ki so ezo nizumwanshonganye zandetire kugira ngo kote gateke kintu cyo gushora zaheru ndebe kiri kambe kupozingiremo then mukuru Jonathan watigambere mbere ukaraba mwene kuja kwikahore shawo bwa challenges na n'umuntu kandi ugira bo wagambira abantu kwegesa batakize ninga bari yakeyo wagambira ubwa message bye yabari Mr. Yaga bano kuza kwijanyo we nyonka Jonathan process ketoro bekerindi aho kwa nyonka antaro kwija Abu Dhabi kandi yo kuza Israel 2019 byarema umwami agawa Isa mugabo umunyatunga mo yatwibara sente munagoro studies nageretse naga yatkoza training yameze mukaga tukaturinka bamahe azebe ni bimanya abantu bakatwara sente z'abantu mnonga sente nyizitu zikagwa mu nyinji atenkanye katamu zikaza miliyoni 15 zafera nangwa passport yemo yabanze yahira mu kizimbe cya makerere mushije yatere sumata nabahesa ndemwe atumube mwakoze rezini twaza rena taho wija wakora ki mbene cyo cyakuretire aho die ubumsha yabiba yakwiba atwibe tukujya ngo akatwiba mwene akatwibinda direct ukatukantore ngo tumuntu zamu namazima tuje kukika atankanye kana agire kugenda mushije yajya ati utushimo kugenda reko ubwo abeno yagenda icyo kintu kikanyizya munonga mazima ati mwene wayangire ngutaza Israel kandi ndi hangeri ndunda kutinte ndije Israel tiyo yatiroho tuyer kwija kunkuza nkaza kuza kundawe nawe ntaro kuzayo ekangenda handi nashara munija kuno so wararonka umuntu umwe yakureta ninga warabiro ndijo company uri yakuyanyibere naronde nijo company bageta optimo eri kabaragara yakureta nazayo yandeta direct kuno natunga umurimo so enembera nuteketa so abantu abo kurabiro mu company umbantu kabo kuyiba baruno bahabura kibeye barabire mu style ya ninga so nyoni itateka abakusinga yo kuyiba umuntu nijare wanka agent ateshikira a company henyine agent nana ina kuyiba akubuza uko mhando akwibiro mahano so bamwe bagende direct mu company yayo mushaka gukora mu company arabiro mu company direct oya karija kujatende agent ni twara abana heru ndio timpisi ya company
akutwara ofisi oyerebere orebe HR orebe buri kintu cyone Icyo neshonga mukuru munonga konka n'ekintu kimwe kinkwenda kugamba companies ezi companies ejugamba amazima company nekwata abana biyiha Uganda ebaha company endijo yakunu haza company yakunu noshanga yakuguriye ticket na visa sente zibakucharginga kuriyamba kugira ngo ineho sente za visa na ticket bejo kugamba amazima anshongeje kuba nenshonga nkuru munonga kakunuya ushanga bagambiye kuriya bitakushane mwebwe atashimburebaho uriyo kuba ari Uganda n'abari broke ubwo wakunu company yakuniye kube mugiye turondera abantu uriya yongera mwebye ko muntu atunganye tubroke ko nemuhire contract ukuza kwija bakanyo sente kuriya ngabahereza sente zanje nashika kunu kandi batanga kugira ngo bakandetera umusente zaho bityo mine zikunuya bari yamba bihaba ngo tubahera abana usha bo bakora ki Yo, Ankole TV. Kole to the wall. Kole.